Канал Алимы Шамильского района представляет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خلال دين الشوات سلقيات سلقي شيوشي رات قلد وقنانيجي كي عنه الزمن رات قلد بانانيجي آخرات هلد الله ستسوي وقنشيج وقو هبشي سيرسيج الله شيوات شيش قرب ريس بيشي عمره هلب كينا من جول دسان Allah hesap soalga habibu. Awaraga sallallahu aleyhi ve sellem nikada abugo shiva onojurugin ve shiva ve hasa jindir gore qadastan sual hiqzugila abu. Hedin sidal Allah has beksin olsimal ebel insut qurama khas. Muallim zawza beksin ol mutahazzib git qurama khas. Çünkü ay uchitir zabaze uchinikal uchinitsabe hagal qurama khas. Allah sezu shiva sta hiqzibugo dutsa hezda shim masrab dutsa hezda shibitsarab. Hatta to rosot Allah so hurmat havun o khasab to quluq hiç onani gitsin çiyaso adamatsa qadru qimat havuli to ugonani hevçiyasa sanki qiyamase qoyas Allah cevap bosibugo ditsamun adama zuhurtu hurmat bugultun havunin heb duyt qurab hurmat ki halt izhabun dutsa sunde xalq ahrab abun Allah hesab sual habibugo hevçiyasa san hedin khidal hebak alda Eze cevap nitler hiç onani talih qaraç nitlu kinah. Hedin sidal dit sudda harjo botqum bugo hal ebel insul adab emera baqalda biçuni jobugo. Ebel insul da kinam nasli bugi blimaz sebiyali hesul sudab go biçin habzi botqum kana. Haqiqatalda kimaz dekhun kimaz tarbiya bay kuli baqbugo bikinchiyas qizan habli zaman sabunaq. Otses irgavda ikinciyas jindir boşimer sik apruhine adu bugün apruhine botkanani osi Allah'ı ko jindir adu bugün qizangi Allah tahin qaray din İslam'a biçim bugün şay o qizana jindir boşimer sik apruhine qizan Umar ashabsu zamana radiyallahu anhu Umar ashabu suqe çoçiyas waçmaç an jindir gowas ve abunla havasas maslarab habuli hiç in musha ve onların hasteynam Umar ashabas radiyallahu anhu matlaq qoyal harunila. Hemekhash aynekejig aynekun qowasas abunila. Ya mu'min zabazul beter. Ditsa insuda sebe habiji kolleju bichana. Insuda adab jogoish hiç eb jindir goslima dakhun habiji il abunila. Umar ashabas qowasas. Umar ashabas abunila radiyallahu anhu walla bugün kha. Totsef seb irgalda dur insuda adab bugün duyeltik ay ebeli Allah ize. Qizan habuli mekhash mun jindatun chuhje ukine. Ay adamatsa munhaqir haviç o ize pulani adam şun vasila. Olda goxadu insult adda bugün duy bertsinap tsar bishize qob tsaratul hurmat has qob tsaratul ulun agidur tarbiya bukin. Xadu git adda bugün ebel insuda duda Kur'an mahtize İslamiye haytleze singe hep heltugi tarbiya duy bukin. Hem xat xochiyas abunila wallahi ya amirul mu'minin diye havchiyas tik ay ebel Allah hiç. Os qoma xat garawaşa riçul qaida Şayı kapekal içun gösun suadan qolli havara vasu ginje adamajin adresan qulin qollu wasila abru mahal. Diyetlik abtsar gitqiç ayas so hayvanat tsartmu asi kha çingi dida adab khatir gasmasi çoyla. Hem khat Umar ashab radiyallahu anhu insuda abunila dut so khazabun indursimerla. Dina şulvat salgiyat salgi khasko ebel emen. Ajaib abjobu gutsobak alda habra onda khorosa batne batler kha. Qob shaharaz da khumbuk unujobu qob Halab dina şulgi bitsun çoşa gargaze bay bikharam mahas khimalaze terbiyetle şuljumasara mahas çangi ebel emen dandira khuni qaida bu çoçoba qaldı. Qob şaydan dira khuni shaygure şul qob jodot sogut eçem terbiya çogi terbiyet qura çazda horqum atuni bukun qozi jodorgo adal khwar al khimal çogi yazul gutluni bot qhabli jobu hal qoy qasura awsu hadina tabiat khasiyat hilla makru borokh qob şeda jani bu qoy qaldı khadu tqara mahas O qor qasila qolsin habur gina bulla. Habur gini habun singit inda odobuk ulla qor. Hançit adeba qarshina hurjo biha habun qor qaldagi qobrat qaldagi odok usara muhas qol muhas qol borki da qor bikularilla. Qol jindir zamana tarbiyatlecel ebeli emen qodi alsimal giun badi kilshar hun simal qasara mahas. Niçet elyasalgi qozul tuara mahas.
Hançi nitlesa nitlergu tlimazi terbiyetlezi kazal çuan berçineret elletun çünkü İslamiye khadi mahlara mahat gozda un tireç ulu bugu şay kinnalgu berçingu khadara mahat so çünkü bats adin soyadan yakhara mahat atiler şkinnazu ikiler şoyada gol bugu jobugu hedin sidal umumulgi ulbulgi nojotsa tlimazi terbiyet Allah skinamnik mahlukat bijum bugu jindi ibadat habizi ebel insutsa ucitil zabatsa tlimazi tlecem terbiye sababtun kezebehula Oğlak Allah'a sebut etüç oğuk izi. Hemekhat Allah'a hesap su Allah bize bu ebel insugi uçi terzabazıgi. Nojotsa dirlagase şay terbiyet geç ebdi ibadet habize bu. Ortli olun vücunu gıfılgu. Hedin xidal. Çünkü kimir habron makhatila ebel emin roxiz behular ile vashamun ile abun. Yashayun ile abun paşmal çizgi behular ile Ahmet Haşa sudatse bit sana. Hatta to bazar alda toçegi un emelha ya ebel bazar aldaki un khas habun yasa teju saygat bosanani wasa se bosi çogo hak gabjuat Allah sul qodiya braz sholla oçiyasi haqasul khas sab daraja bugil ebel insu haq gadian çünkü ebel insutsa tarbiya alda berçinki alda raçini bir kizablu goşaral helda go hadu berçina tsarqeze kola nagahani ki khatso borç umathani so iqonduk unso kinkim bogoni gitso lik abhecep tsarqın borç umathani hep tsar khisiz kola berçina tsarqeze kola kazibatil amun bukuna tsar ra'mu qaraben nojoda bukuna tsotsobak az kazibat hekhu ma'na kola khairsu khan lawle ma'na gurishkha haqab tsar tsintqol haçogo haqadina tsar qora khar khistekel haqob tsar yashnani so insuda ya ebelda bikhulo tsopolanab kino wa marianna bikhan alda tsingi Selip at marianna himada haqadne ju behularokha shayguratul yasalda yashnani wasasta jindirgo tsara aramahal ab khil tsarbuk arabali urghiz kologo hanchi oy pulana yadan nasul ya pulanao so singi gachaga su tsarbuk ahli ahunani emhat gosu khad habiler shol timeras gol singi ozi tleze kola awarag zabazul ashab zabazul Dağistan dara qaral imam zabazul tsar mashhur al ilm wal amal qaral alim zabazul haqan tsar gitlun ebil imsal abiz kol himada yadir was hawche su tsar bugu chugumun kin dut sadin habule Hatta abun bugo Muhammad abun sallallahu aleyhi ve sellem awarga su tsar himada yutlunani golimet adibaç anamhat emet adwaqini kella abun haqadingo abun bugo so majlis aldajani mushawara habule bugonani Gozda sa doy anso askoan Muhammad ile abun tsar bugo chigi asko ugunani kha awarga su tsar bugo chi asko ugunani haqa mushawara alda horqo akhalti zogochi ahichonani barakat baqil haqa mushawara sayl abun sin amuk het haqadi an qar bugo jobu kuna din suwat salgi tsar bertsine bishe borç umbatanani toxlumatani xisize gibi öyle tsar heldago khadu kimer haburasa haqiqat qazik bikizam bugo hebjon nurda salha çünkü Inzuni Kur'an'a bir inzuni kakahun kuyab inzuni qamat habun inna anzalnat adet salani gitlik abu gile ammu gob amal tik tulilla zinasat unara tulla simallahu zaman alsan ebel insuni tik abu go Kur'an'a bir inzuni kakahun kuyab inzuni qamat habun tob tsar sura halas goreb hor habislik abu gob hatta rakqolar bir hunkarlı bir aktatsin bir kizamı gebjabize netlise gebjabize beyl helda khadu singi himer biha habun qodiya bi izbay bikula Bishun himalatsa haybosle zaman dikuna ego songit uban şugur sombazian haqabznalujani tsun hab kosat kin tsule adin haqadin tsule himalatsa jodo da bichule chonigi urhib kluhune bukunila hedina zamanayas ebel insul hik abukunaro himalat sire ragdeze da'badize wala hab himer buginlek amun qarqe çogo be chahiya chazatse be habizi be hular habizi Şay, golhimazda biçi çonigi gozjani bosun bukuna. Hançi qudiya uramahat gozda biçulo ha, jodur babatsak dadassak habli uqarj habjo bugili ab. Heme khatsingi golhimadu urhibjani uji hitine go koşa muhre kharaltu nitkol. Hedin sidal gozda asko kuç toriçan hik abheç jotluq balahun televizor olda. Haqad nejo habug dinasovat salgiyatsak. Hadu abuli bugu hançi kimeriyle baybi karamakhas hik ab koşa bak ahbislazi ay çünkü himalsa uje Kur'an ko abhit bak ahbiz baybi kana Kur'an hab sabret on ko sabret on yaslani tuvalet aldı on emkhas rakhcharze nu neçeze baybi kana himal hançi çünkü soret et atheç o qatira qize neçana haqam niç himazda khaltani nojoda khassab şükru habela Allah'as niç bu gelsun niterhimal haruro Haqam niç tumbu ki cani Allah sinni ki sabizi bu qara
Qogod son baramxat cingi neçolari tlum qaran shibhab jobu qarab. Haqab jo niç iman alsan jobu getul xayçişxa. Qobno jo da rahmatla qob adam alayhisalam awaragasi tabgo jawhar bachna tul qisa. Qob aqlu ila amungi iman ila amungi yahil amungi kha. Haqab tabgo jo bach umugo. Qos aqlu bishara mxat tabago sada khut umugo. Niç ki iman alsa bugo. Hep thimer cingi neçez baybi karam khas khas sab shukru habela haqab niç bu gelsun thimal tlunaflu. Qob hesul ma'na bugo cingi inşallah iman bu gel thimara qinoldu. Hangi cingi kinnemni güzel beter dünyal batlı bu gesul. Ebel insul qaida gubugun itler zamana yas. Dünya Allah stimal gukulib. Ditsa duy habosilin. Ditsa pitiorka şanani duy. Ditsa duy velosiped bosilin. Hab şanani jiguli bosilin. Haddi mukuna bitsuni toliju. Ay dünyal bot izabulu bot hiç ananigi. Hagadinab terbiye behular ile simalaze. Simalaze bukini kolila. Ay qob hitin alsa go nakhego hab dünya sul bertsin si rik inç ogo adan si khachiya sul adan si bertsin bikizabeli simazda. Khas koyla simer ile abun teç ogo retel alda qarqila. Charab batbet yetler bu habsat alda jani ile abunani bazarazda on simaze sağab retel balahi zahmat halbuha. Bu qizquna nigor go şöze go şolaro. Semena qombuk una çojo ma'naha bu ramal uddo kol halbuk una gosul. Nitada biçular çoğu angiliski ma qarajo. Çünkü Abdullah qomuk una ya bir şun koşap satlik acı bu ona qon. Hangi çünkü kigorak ki bakon çorbuk ona orta qazabun. Çünkü o da dine şinabjo, o da jan jin şibjo jan ma'na buk nesul. Haqa dine jalsan himal tsuna ile qomuk. Nit kinago busur wa birogo alhamdulillah. Nitler ebel emen girogo busur wa bi, nitler himal girogo busur wa bi. Wahto busur wa bi sun nit giroge me khasqa. Nit halitsa isamal da amura çigi heço. Nitlese bir şumugo habnoh. Bir şarama khat kamil go habiz kele guri. Habak aldaru gel ebel emen hani ebel insul himal geha. Nitler eb ulbutsa az ras baxçun kamil go çaleme khat. Nitler yatsatsa şaqodin çazı beyler go. Uwang Allah razla nitler koşiş buk inip. Çudda razamın iştes kele go. Khala beha hani Ahmed Hajas bit sana. O çoras bak karabak alda malaika hukunar leon bisiç işha. Çudda sebebi sana kha. Ha hançi roqolimazaz tarbiyat qori ebelas ya gwanşa ya ras ço daha bagi raçmat agi baki çoğut öyle çoğuzul. O zaman aldı jani nus kometras malaika asu qaleç. Malaika asu qazit heç ogu öyle rugu çahiyal himal. Hançi sin qudi uramakhal jundusa kun la amuntluna. Şatabaz kun la amuntluna. Çosu batibat ya jubitsin babikilla hançi ebel emezigardula. Şibize qomxal qob zigardiz koleb jindir zamanal malaika zabatsa sörün közeti xawul timir. Malaik zabatsa sörün kuramağa şaytabi asko qalar gurish. Helda sababi kular şaygo. Heme xatnitler sabab algi qoranlar azi çünkü jundu sakinitler timal kolaro. Goronani naqat umukuna. Mahaç qaldı suadan yaçunik an asko maskit alda. Gos avli gotsingi kurta qalda sik avmadu hazır zigi khairiya wa haddin o dodina vetsana khairsingi jodo şuza an sohimer jindirgo hançi ila qogosun barasa soyaski berçin kuntutunu gilero qosa şibila habi. Tisamun hevasas kakvali bu qarabishila abun. Bu kiçile abun. Wah takibaları çik avli amkin dut soyetsulu. Umrajan sokakibani heço. O bişçu khairiya ukunu. Hedi bu kunaro. Allah hasta soju harize kanani. So Allah gunçesul bu khemuk en kolgori. Allah avli bugo dundu darak alda şa munfik uge mehal. Dida monrak alda şeli munkeş uge mehal. Hançı gobret erasul un qoşart bugo dinasul watsal khasko yatsal. Otsepsep irgalda ret el gortla kansi nitle qarqala baxçiz koleret eras. Nitko nitetsa gu kara adoju behularo. Kapron leg amjalgit adkhun ret el leg nitle karab hangi baxçolar hep ret el bu konar. Qiyabilem Çerxalda qalare buk Nikola Çerxasul sifat surat qalarib. Bixinazgi batat heç oğub ruçabazgi batat heç. Hebuk evle şart. Sav abileb. Bixinazul retel ruçabazgi, ruçabaz retel bixinazgi behularo. Ay ruçabazsa bixinazul ajaretiz behularo xa. Yub kabir vasas giretiz behularo xa. Hançisingi cinsellek avun gol himat Rasulullah gol. İnek un bazar aldı ebel insus Rasulun qoli himat zul yasa zuqjudur cinsal. Qolarliş Odin guruş hol trolin. Heme xatsingi abilem singi çokoş tumugin jodor simerli abun. Hedinge behular. Olda go xadu. Qobret ule retel alda jani nit shibdina surugi elis hale halbuk Nikola. Ol manash kabatsagi Hristiyan zul bukuna baxchara retel. Qobritle behular. Niklet balahun hay adan busurman adan igil abun abule halbuk Nikola. Walla hawas busurman chugil abule halbuk Nikola retel. Nojda bi xumat lagum nevesta iz Daniel Avrokino. Bikhrabi
Nevesta izdaniyeli abun. Bir hiç onu balahe. Balaz kol adaki ne bugoye. Goba o busurmanlara adanat ret umukuna İslam yebret el. Busurmana igu adanat ret umukuna rogo. Olda singi koşko gargadula. Ol qatiru gel chixa. Soyetna moment bugoye ni qar buge. Nikledat adkina bret el buge hel tariqon bishul adamat niklet abul ra'gi. Singi tik ab saga bret el gun singi çugonani gostekhun hurmat aldı adabaldık asala. Çuru adalda hun asala. Çünkü jagala halaslugonin asagi jagala bukun. Hançıyla ebel insusa qatqayla simazu huduza bazda. Haram abjolda khur kharal. Çünkü haram maişat alasan beter baqqi bugel simalgun hudulsun togeyla. Чиля жиндирго худула сул дин алда букун уруса сабула. Скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты ила. Уруса сабула. Одинго киан qazqaralni truгона ниги qazqalарел гун садахруге мехал, цо унти букуна. О цо qesaboguri го гедоги го хинт микиги садах бихумугила го ва ажайб сунуго ау ва хақиго садах батибат я хаван кин садах букуни аун qego реқабатан лецинги. Одинго цинги нит Nitle tik al huduza bir işsiz kola. Ya nitle desa payda bosulel, ya nitle payda tqolel. Nitle desa payda ki bosularım, nitle payda ki tqolari çazup zaral guru utsek onar. Hançi singi ebel insut adda bugile kak al marhizi. Şim xabilip ebel insutsa was waqina ulugo, antlosun barawas al köze kak baze. Xanjar adın yaqnugo ebelden de tedir was jahagoji git ingo ginabu. Edin beholaroxa. Antlosun barasa baybikiz kolgoz habulijo habizi. Xadu kwat umukun. Xadugi ebel insutsa simal ruhun harelle qob sallallahu aleyhi sunat bugo. Hanini xasko abdi ilmal resbukine çuyaz derek bukine rishxa. Çuyaz derek in çorreçize qoda dinabjo so sportivni jo gugari mugari bikinaze xa. Çünkü haqad dinabjo alta ruhun harelle simal. Ya salgi ruhun harelle közul maxshil alde. Xukhari çünkü şatabi çoki jo ruqari çünkü qoda dinabjo alda ruhun harelle ya salgi. Hançi nagahila ebel insuda jodorgo simer bikhani çosik abjo habun Artleçogo, haqabjolda viniman netleçogo simer togeyla. Wa dirwatus habjabna. Uy ay bikhinçe baçya kver. Hançi tingi ahle zodu halmaza bir qorle noj da dirwasa sabro salishwat. Saladdin ojhabun havasa saladdin wasugdir. Top adamız sebegiyla jinde gogi tuk artleyle golsik amalda. Amalda artleçogo togeyla. Osta tingi kolle go habro ojhabjik ajogo bukuneçe bukarani viniman netlelan hadeyla. Olda qartlayla. Amma tingi to koşar habunani o simerasxa. Hançi tingi o adamat se o suriza o geyla. Wat agwachun abeyla osta. Le tu sabru jagishim. Habj adamat bi shiru da abule. Shay adamasa ne çezda bizi kulaçi. Adamasa ne çolar içi Allah sagine çolar. Ha qabjolda kantonuk in kolla. Jivgo tingi so rasan diyahle himazul himer tibu konuşul. Çünkü o simerse habize ki simerteyle. Şagura şol kidde go çünkü ibadet aldı simer tamam belişha. O çünkü o sojindir go tayço go bu kunar şu zamanat. Yaxnani raxçun habize bay bixul lozgo. Raxçun jo habize bay bixaramekh bugile koşa zaman şagura şol raxçun habule jo golsimazda kolile meqajo bugin. Meqajo vaxçun habize behulle abrojolda baçun lozo fikru. Çünkü zamana hayat vakit seveto bikizabe durgoç hunarallik amun vasanizegi to bukunar şatne simersi bikizabegi seveteylago vaqtun johabize viçagelelan godin qamboxa hançi çogegi bishunk arbugi jobugo himalila ebel insusarun harela jodorgo adav habizi masala emen bukuna singi roqovaçun qosta yixula jindergo yas jindergo was singi ya reqaçe breteletuni singi qatuni maxatlet an ullakun hedin behularo Roqogi qaponu keni kola qatergi haqiqatin go qaponu keni kola singi qoda dinab singi shata hecheb rasbaxchara baxchiche baqalda so shalaban tlabun so kantizaris kola olde singi qobjo roqo bu gebjo qati xut uli qob roqo bu qayda so roqo ruhun hichjo qatigi chiasu qamer bajarular waçana emen janiu vegumatana was yaxmin udochunwatana waqicho abi qosta le mushu qinluni shu waqata deyla abi qosta singi kantizayo olde Godin so neçezaun hab jodorgo adav habize ruhun harel ammugo. Khasko avarga sasım abun bugo Allah gur hagi insuda jodorgo jindirgo adav habize wasasta mastara. Soyas abunla singi jindir wasas mastara habul yecin abun. Habular ju masluke khayla abun loxsta. Singi hemi khatabile gurishin abun. Ay tsaqgo bezergi habu gele simer hadin do din shibab joyalda tunkun. Jivgo hortor su çok qatlı çogi togela. Ay sing muallim zozul adab habun. Niter zamana masala maduhala so ra'i abun lesima dayli abun emen khadu waqun akhir qad gesima dorakun rasandiller ukuna ebel emer agdolir ukun susat. Haqaldi kol.
Odedine bir çaçogo. To muallim asıl adab habiyaldaki jojo dorgo abad habiyaldaki. Masal eberek abile le. Dada çaram munşat adaba khunarı. Çünkü dada sabile babaya çaram munşiva ile hani ile on. Ekhel kançe ile on. Hagadin çünkü çocuk adab habiyaldaki maskis kolluğuz. Khasko Kant eldasam tsunel simal. Kanil adabal maskeli simazda. Korana koras konaze. Hititina luqma bik aldi keze. Aldi toli makas bismillah bakhize. Hançi tingi ediç ogo. Çoyap kaldi tugiyalda kat behun tingi. Olço vaqm kholi çadi nuk içok ize. Biha habun sabr oldu konaze run havelago. Zaman ayfili abun bugo. Dan dije hiç ogo içko çet konangi run harele simal. Şaguratul kiddago kanida dan dijo çurpa pizza tingi. Bativat yavjo. Oba bug emexas. Osta kolilago içko çet go kenguri bil abun. Osta kembuk imbi khizabize. So baqqarab to Xinki sebesun, so tagusut kabara. Hançi tingi bismillah'ım kanallanit. Hali jaqahab kembu xanitler. Gurishxa. Çed git sebesun çogijasuk bala hunçani bismillah çok hep çadil adab tebugil ammugo. Haga dingi buk unebsi bixizabiz kollesi maza zaman el. Çogigi simaze tarbiyat qolijaz da horqasa bugila. Nitergo roqor çahi çayal çazul, ustar zabazul, şeyh zabazul, imam zabazul, godina çazul, yaxnani nojorgo rosa trugel. Atsingi nu rostal qimat bor xizabura çazul sur taruq çezari. Hagadne çazul sur taruq orguni qoşulgi adab bukuni. Mahaç qalda çomavlildi qalda kana bungi hudu haması kun sadaq. Ovak alsingi qeda bugu anço. Ubarak qetsumuga futbolista zul. Sur tazul. Hançsingi obço maqsar diga adilisan agar çiş hallam qoçyas qosaste. Wa ilan baybi kana ço giralda biçin haugila Maradona. Haugila qoççi hasila qadhab konalilla qasihabjo konalilla hes ret ulevgi zubnoy pastatul bukunar shivzono shibabjo bitsan hevchiyas. Haduy qanaqosta durqodiya insu tsarshi bilabun hep tsarsaçosta. Hali haqadin Hançi nişsingi ahir qadgi qo mavlidasi niyat habro mekhas nice David sansingi qosul qo futbolist bukunu qochixa qosul qo futbol sik hazibaçini mavlid aharchiru kunu nişki niyat bukumu qodina Hançi singi avna ob eveli su avliu kana totor odana qaykarle qoga abdadin ukin çogo so imam bugel simal tuhine habili mavlidilegi amun singi qodin habuna nitleni terge bukuna change jo qodina singi qodinal chay hech ogo Nitlergo Rosa Trugel, Nitlergo Dagestan, Sebet Ezaral, Dagestan İmam Şamil Adinav, İmam Gazi Muhammed Adinav, Muhammedul Yaraqi Adinav, Çünkü yaxna Nitlergo hab zaman hani adin ki buge barakat bugel Ustar Zabi Adinav, Goda Dinav sur talgiro qorukini kola, Gozul umru bitlazi kola şiva çiyasta, şivçi surat balahun hav ile amın bir kitlazi kola. Çan çiyasta selim masal Dagestan maşık zalu sur tatsere kunani, kinazugo taliriş ko sal çayeli. Sananitlik bu xavaz. Hele hep hezda jani ki bukunle terbiye. Nitler tuşmabat sahabuli qaida balahe nojok ruguli titradal hal dinevnik al bozaxa bazar aldık on dinevnik ya maşine bak qarabuk onat ya to tolu hoçara adan ya qarabuk on bukunar şedin bukun guri ole goddin nit qosinarlar guri nitler tuşmabatsa godin nitruk in beolar xa çünkü Ömer xalasuli gubu hab qoqa hasil qiyamaşı qoyatlila ebel insusa jodorgo jawab ebel emen guri gihal uçi hesabı hazda hort qaunel Ay ebel insu jodorgo hisab sual kinnamnigi jawab git unt uban hançi nijal aljan doror çalli amun karamakhas khapan kolleti maza boh ha dide şah mahçı mun ni worçanin aw dun anish khatoleu digit la jawab dutsa çacogori dide qaz dutsa mahçogori jinda dutsa mahtum bukaran jiu hadi khutlar angurilam akhir qad gelti maza jujahlut amul lebelim hedin khidal Allah aqutlage ebel insuya woragi kha nitler Çahya çazul bugi ungurt ibugo nitleda kola hab nitler nisimere hedner habizugo habilari to bara malaik bugin abila kol nitleda hab nitleda rak alda karasa nus kono khat koş bukuno shay nitler zamanayas hab zamanayas bugo ançosunas qogosuna sebebi buqicem çangi koşoju hal telefon al ruka togi çojo buka nitler zamanat nitleda rak alda kolarijo maslahati maz bajarul hab zaman sabun hes sodorgo khalhabun çünkü urgun çünkü haqadin habijo Ço berba qaraw wasas ebelal dahi qomugila babayin habjindir berşe heç çogyaz oruge kik eber bugün çogyaz oldir çogoruge heçin habilabu babas amon la dir wasin kha dur go hitina ma khot ma kun wasan dila go berba khanin dur wa shakhdi khot ma naqwas jabl amon la go wasas mo khadu qdis do naqwas li buk ani go mun udani kha go ma khatsin go ud çogun tunin wasas amon la qogo sona saudiler on gurishdun
Şayxana qvosçe baba jinde xut mahil abulu. Dünyada hebju abulu, ahiret aldı jigi hoş abulu. Helsinki. Toba şahara sahibi hadin heço iş. Elhamdülillah berkogin Allah'as. So halda satlik bu kini resbuha. Jigo slik bu elhamdülillah. Dora çahya şaharazda. Emel emen xaram maxal wasa ruq xizra çuni. Hedina bakaldı kumu iş. Çünkü Allah hedina nasla basın işte sunagi. Allah sette nasla bir ahiret aldı avram çok harat qeyf sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Vahabi yazul. Kafur zabazu ruh uzun makrabası git sunagi. Fik afın gibi kina begi met afın gibi kina begi. Allah aqutla kina zego. Khas kurun şabaz aqutla gi. Şagurul nit halitsa gabur yukun İslam aldara çuneço. Nitletso ki bişaranok kamil gabi şanitlese behilleri. Wassalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наш канал в YouTube.